Emma obi akwa baba obi for JCV the name still remain above back up and then apostle evangelist Steve who was a title me you know am the man because or ranking me nyina nyankopon dia show ansa na ofiri na ye mo ba God bless you say honor your invitation because ene nka wo niam bebree better na watima tena se wait atwen to this time say yes antaka the nation benefit your papa is excellent the late Professor Atta ofiri mi nsem bebree aba we ba no abeka ne de we ba no abeka ne de we ba e wose me ko so se me ko siesie obi susu ba e wose an makotu na mu no obi kura ba wose statue na esiso no kura ense no evangelist chetie for ne enko problem da si yeah weji obi bia wo hwe me yes na me chia poke yes producer kese ba yes na me chia sofu bia opemasem yes Ewrade Nyankopon nye wadom anye also na me ko manim no yes Ghana ye mobo yes de disika ye nkwase ade ye disika ye nkwase ade sanete how won say o man bi o mu disika ye nkwase asem no ehia mpa o man ni mu da o man bi o mu disika ye nkwase asem no ehia mpa o man nkwase asem be na ye disika na what is the meaning of statue say the yen kadum say ja enka de be tourist attraction kwa senka ebi o man no foreigner bi ba kro be hu sa ha na esie no ai si wode na ede say esi wa me hu se ho na osi sa sika no mde ye sa statue no obi ti foti kobodu ya ya opet just 10 million ede ye business so ka e fan so ye excellency o we at the time and na or 7 term nti keno na ye de yen kadum other countries no bu ya ye ade no sculpture ni si won to do ho a utua sika no akohwe ye nuru ho Ghana na nuru ho ebi what did you no o say anytime bia you compare Ghana to America no empenifo ne si ye nya den ye nuru ho but always bia no omo try so by America nema wasem we pa ngodu o say da bia be compare ho akira de America be comparison with Ghana bia empenifo ne si ye nuru ho but empenifo no so person o ye nema America for ye what the point no yes then program we metaka me nuanu masofofo adia omokoye ne sa de no emfata Kristo aduma omokoye den ohu se kweku ahido ho ekọ sa asomdwe park o ananye sa yes oni MPP fo ekoye omode yes ana asofofo edi ekire ekoye sa asofofo na omode ekire koye no ibim so sanso ekodi sa mahamachi esa akọ ekoye ade foforo so which is which omo pedobro mani asafufu de sam nyama mani tia debire na pedobro mani ntimi ba se wo we nyame nipa no unim what is right wow unim ade fa ni unity ana wonte de meje yes enti wo we sofo no o fuafua division o fuwa de political division de ba wa hu de meje no yes ade na toyani oman ni nyina ye japade o ye nation prophet because at that time no onye NDC dia no onye MPP dia o ye president and o free enti nka asofofo no komonya den utie de meka no enti opa danka first come first bedase mawie mu komba bi enti de on to so part fo na eba ni na no mo to nsa from amosi da bi e nyame nipa yenye sa jaye de awie jaye de awie okay senka o person che say ye kokoye afusom na ye bompa ye gusu wi a ya bompa ye awie sofo bi any right so be bompa ye fufuru bia na ti ade na nipa no kokoye no de we ba ye differences be na wo de kuku ayi de ho mu koye ye no oni de mahama mu koye no sunsun ye be na wo metio ana wonti de meche no e the same ade na ba ko pena but e is hwehwanim any division into mo koye sa ade yes so bi wu a ni di ye twere bo ne na ho ana me bo yes bisa won say e ba ne sei e no mo say placards o mo de bo mo sen enda no no enye ni di na wo ho the born his excellency late enna no ho nye ni di na bo ho o mo say what do you call it sa ayi do ho se hwan woni na na do di na e bo ho sisai na sa wodi ko da furu ho de se ne wa na wo be ko de be we kwa de ade a wase e ka wase obi enya ne na wawuo no ni akotwere odi abo ho ase ne wo na wo be ko o nte enti na me ma ye ya research ma ye research because yes Ghana wo ebe yi na che o sa da bi na me kira de fa ni 666 yes eni pe bi a obenya 60
your end. Uti de meka no we adwuma kura se kɔhen pension medase di nti na nipa nya 60 years so nko pension wabre adwen no kura abre medase nti obi a na adwen abre no ye de oman ni hye ne nsɛm a obetima ye oman no ne na is o person che se Ghana at 60 years a adwen abre enwa se ye de man kura se o se de bia meka se emra na da ho no etwa so mo sesa no o so mo sesa bia na so mo sesa no kura me se etwa so mo sesa no sa emra no emoa wo a wotie emoa me eboa omo ye parliamentarian ani MP omo soro no I say ententan no e chinketo na ya aja akese no omo didie nyafo but wo nka ho bi na se Ghana mra na chin I say ententan na e chinketo na aja akese no medase there is no law a wo mra ni mu ni say aban bia wo ba factory da wo ho etwa se wo ya ansa na wako anim mra be ne ho mra bia ne ho medase ti ne wo se nke de mra ni bi sa be kan ho yi mra ni bi firim ne di bi be kan ho mo ne ye ka se president bi ye kwan esa unwie na wo free so akwa de oba no finish kwan na ansa na de wo wo no wato waso simple enso mra ne wasa se mra wo man we mu a governance amanfo no mutimi enforcement mutimi ye bibia nke adan de si asomdwe so nko bobo so nko ye den nke bi besi dabi enti wo me ne wo ye sika no na mo se no what did you mention evangelist dabi am ka se awurade ampiepia wa na nko mfa nwure into politics because nyamia ma brains na like udi wura ho a enka beboa because hwe ewo sika bi wo ha ho yempanifo ni bi se na ya na mebusa mo se Ghana ye ko IMF hwe de sika ye now no ye de sika efunu ho ne de ko for na oman ne kekere ne ho no de ne be menka se ho no ye ona na emwa ke bitima ne tourist attraction a obi be ko akohwe am ye tua ne ka be Ghana ye mu se ho se ye duru ho ana ma menkere wade Ghana mpanimfo abetana so we o mampene ko fo firim we Lawrence firim kakra kakra de na Lawrence de kakra we ni firim kakra omo ma kanyina ni ma fa be no maye a wo mu deserve sa ne ma no ono otiso ndimi anya de papa bia we no kwa ya de papa ma no de ye that is the common sense sebi obi ti ba bi uti de meka no just 5 million yes uti de meka no just 5 million it's true ono otiso ne ma papa no ye na wawu a wa hyehye ne de hye asa yiska boom e da kwa statue no mo ko ho e ono a enyo does it make sense abra wo kro man na wo kura mu no tieni ye wo si wuntimi hwe o man no wuntimi mu biem wa bon wunim hwe bibi asai nti emfa mo ko IMF mo mra ma hwe ye si IMF na ye be ko no kakra ye nya ne de yes ya duru hwe wo so se ye be ko o man ya wo ko IMF sa ne ma we unuru hompo adebo ho common sense o yes the America broni ne ye no uko broni be bia se be yesie president no ono no wa hwe o man ni nyina mo bia ye okay yes it is surplus money no mo de yes ane ma sika mu it nobody care about that yes but we no sika etwa so de bo ho bra de bo me ho bra wo de ye wo kwan no de ye kwa sa nkwasa se no wo de kwa sa blog na si ho fa so bia ne so enhye nyankopon num nyam yes what you say we ye duom kwa ye sa de we you anya lucky we wa present abesa when you die you go to hell straight forward uti de meka no ade bo wa ye ne fa no say o anya hwe no me president me ye we la to say me wu no statue for me because I am not God enya bosom evangelist say we president owu an ko be catch the nation say no statue for me no because I'm not ghost nya bosom fa hwe obi mo ti abra ma wuda ho no na sa sika no mu je mu sie mi wia o de meche no pani hire bia na mo de sa sika no mo de ba statue o pia bontin obi oton pia water kwa ye mobo na ma chicha mo I will be blessed in my grave. You be blessed in your grave. Utie de meka no. Enti so man we you know sa level no. Yes.
say be a one why your statue we say no why your statue no ye nuru ho o man no wache sika no mo obi anye bi ase aye free what ya sam na aye bo aban na abaso no ankrofo ani agi o man we mu say aban wa ya de wuti wa bosomso a wo hwe o phone so plan oko he ne bi 500 cedis payment allowance ya dia to so pom be hwe ne phone so na da so me ma hwe me phone so na da so ei nshira ba hwe ne die mu no account mu no na nshira de dam we de dam obi anka bi nsi na de dam ani o ma ya kama pa o enti wunya sa sika na month bia na so mo yesterday kura na how okura wo da nyame ase ko sika no wo ho if you say onu no wiye no so te ase anka sa sika de ba ma no the status sika na de ama no that is the point na allowance sika na de common sense Every what the point though. That is the common sense. To reverend my me say say me president enne. Emran me fa na mare. Ye be twere foforo. Ghana fo nyina mo fa ma adwene mra. Yes. Ye Ghana fo nyina adwene. Ye pese ye twere emra de ma Ghana. Yenye ndeng. Nti de Ghana ni be ka no na ya twere. Amendment. Sanete. Ghana me pese me tua o man ni nyina aka. Me nye. Ye pa ma trashim. Aye force. Na mo tia o man ni nyina aka yesika ye wosika ye betu de tua o man nyina aka. Ma me kire wade. Ye hu kire ye nyina aye payment a MPs ne ministers ne aban no omudi. Enti ye hu kire ye no. Because some koji sa $2 billion no ma beche. Before say na do betu o nyina aka awie no na asa. Wow. O say wow. Sika kase ni nyina ma che di. Tie so tu o mo ka. Na do be 400 million. Ba o me be 300 plus. O mo pe ti o pa. Enu nti no, ene ma bi wo ho a Ghana. Se ne mpanifo no ka se enu. Enu sa statue. E ba to what ya say? Yes. Hwe Ghana coat of arms ye si hoi, Accra we. Star na bubu. Black one na dem no. Abubu. Nobody cares. We be say ho. As a statue. The last time I checked the population of Nigeria, 200 million. 204 million. Yes. 4 million cry then. That's so Ghana and 36 million. As a so come. Who did the American? Yes. And so Nigeria for by and by they are feeling good. Who could scout me the do Nigeria about so am I feeling better? Yes. But what I say, but Bragana, you Ghana 10 cities. And when I see a come once again home, never forget about say my statue is we statue see or no walk heaven. What ya cross her a buying and sit for no and no more yes. Yes, that's what yes so almost into the piano and near my answer them from Puntu more mine. Only a day I who say, oh, no fan a duma. Who did I make a yen to your cocoa fan a duma? No fan a duma. And you often a dumano. Also, I Sika, who the man. Yes. Who did I make a pa? Who won't say a Utianica, but we see on the Trian Hoka. What did they make? It's your pa. Intisabo soon as away about Duma. Ya the amount 10 million, 15 million. Yes. No, I do not want no man, no, I give 400 million. His Excellency, yeah, now that town. Oh, be so a president. His Excellency. Do you know the meaning of excellency? Huh? Excellency. Excellency means ubi a wire dear more mining in a tunnel. Until now, no, what dear now, no, me say His Excellency. And I didn't know why am I want to. So I the whole mining. That mean the view. At least, at least the peace in the country now we are enjoying. Say or no, say a man best quality, and at least the peace not there meant to the issue the word is Excellency. Wo enemy, anyone who on the dorsal. Evangelist, what do you use the word is? Who did the mechano? Yeah, you see the word. Yeah, to abandon doors with charm. Yes. It's your money, yeah, assemble. Let me see. Yes. And to honor no word about a man best quality. Ah. Escalator. So I say yen na COVID ba ka say yen na yen na yen na die. Na Ghana obi aso na when Send na den sem. I don't know so me kire say we have no auto power than them. I don't want to them no. Yes. But to the enka. Inti media excellence in wo English dictionary ma obi a wetimi aya ade ma obi ho tono. Without complain. Eno na man His Excellency. But now no Ghana ya rank presidency bia what. Oh say Brunica sana nya ya dia wo. Me say His Excellency. Enti na meka so ode no ho.
His Excellency. Oh, then ho. His Excellency. Busy is the word His Excellency, the President of Ghana. His Excellency, the President of Ghana. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Me so menye broni. Me se ne sida me ka bro. Nti ode ne ho Nana Addo Dankwa. And no ya hwe. Yes. But brofo no nyame me kasa. Yes, matter. Menye broni. Yes. And no na my way shut down no. Yes. Hwe form no. I one evangelist as a kasare ne me program. Eno ka se suatra na ma we ji esi apeni. Ene sen akora ti me ko ka kire obi se fact that word no me ntimi nka on this plan. Na odi kwatwi ma tan but enam say ye use that word no meba e kire wade bi ade a wodi two ka your friend say key safwa e yemi nu your friend say keys medase sabio ukofi obi anu so e kan say keys so which is which which is which oh say the white people are fooling us yes me share no bi so is asem we say wo car key and wo dan key put it together you can say keys medase and sabio say ukofi obi anu so e kan say keys so which is which say me keys and away keys key K-E-Y-X and about K-I-S and if you are trano what a point na say intino say Ghana ni akola ho no nya ati keys a na adwene kura ma suppose be asafo edi bi nan but e wona adwene mu say okofi obi ano no because we suata what you say na evangelist we sia say aburu na adwene na me ka just a program no is sponsored by Poke TV Poke TV koso ne kohwe Avia Bible Ministries so yeah sorry so for pon evangelist Steve Dano se ohia na evangelist Steve obebo ne number no o frɛ na o to bi no bedi nkomo baako na ade bi etikire wa adwene bia na ono wadi ho nkomo onko Poke susu maami esi no ma hwɛ me de awie o maami esi no ma hwɛ me de awie maami esi no ha wan hwɛ ya obisu maami esi me hwɛ wie na kora no yawa ede ne ko mu na de samanpa eso be ye o mu na akwa na o ta da na o ze radio de saman radio kono ko ho de ne hunu se Poke TV ene mapa no de ba director Poke God bless you o be ye audition one from de na ha no e be ha no David na se wa ma audition de na se da ya audition ne de from se bia me na me ba tio audition no obi for GST because invite you dada entin haye ken e ka tell say you are invited on Poke TV because we move mu me apostle in the movie yes in the movie sanity na audition we no so nyam kura audition no audition bi a wo be wie na wa betwa sini obi o tumi ko ye audition wie a 6 months 7 months no mate dem we ne de ye wo series ni da ho a ye wie na acha kura within 1 month range na ye do mo ko rehearsals na etuato den nti Poke no subscribe to Poke TV na ko hwe wo de ansana waka abe da masia ka say obi for GC a bad place to watch evangelist na akasa me da say entino sane ma we nyina no ana ma my way oh yes inti Bible so don't forget to say o si say enipa bonefo edi so a o ma ni yesi e pato what yasam na say na me kan o program ba ko say o leader wa wonchen na nyame asoma ne so onko yi bi papa na wankwa apakan ni sheki chese wo yi ne tupu nim na bonsu be fa no ko ampa so omode yo na ekọ na wa anko nti ye wo ya nyina ntupu manka oh yes what you say na say apakan ne ko storm akofu be bi na wada dinese o mine say nkoyi a na se yehu ye ho no wo say shoot vote of no confidence na that person no next election you vote me out near pedi obetuma bo mine no yes o mine yes ana old age no they should get away magana ni bia nto aba ma obi a wanya 60 years oh yes wow I'm telling you and you Ghana benefo baby politics me say o de opa bet me say wo to aba ma obi o 60 years a the new nua na ye no oba go repeat the same thing zempe you to know so try oh yes yen try you to know so ne enhwe say mathematics won say obi nyini bebra na je ncha da anye den Ukraine president
a young guy. Oye only 50 years. I'm a child. But share the way I will see analyzing the issue between Ukraine and Russia. Or no, yes, or set peace. Well, you should brains in Nama or mind Ukraine, a woman sent to Kwano. 36 years. Yes, or 36 years. Yeah. Or mine 42. Yes. Russia and India. Or 42 years. Or 42 years. Oh, yeah. Ukraine too 36 years. President. Let's say, yeah, the Penifone ya. Mammy Miss Wasem. Say, Ubi a Jumania 60 years. That is the common sense. Yeah, day. Pension. I didn't know what pension. Wow. Robin, I tell you why I am Sabu, smart too. So be a Juman, 60 years. Yes, because go to pension. I said old age and Penifone Bay mining in a young Nanso Cacra. Even young father, American and Trump, a bay and a dear share. You see, only from Grano or Bruce is still. Ultimate show be him. We see Look at what this. Many possible. Indian from many posts. Nana Obama knows what the say. Oh, Obama, Satam no 51 was say. Yes. And Shady Obama bay. Oh, yeah. Yes, oh my God. Oh, say, Nipabia, when you're 60 years, your mind change. Sounding a mayor. And the current one, I see all the so I America is also when you know. Why when you Biden. Biden won't fear say. Me didn't fear the better. When you sure says, or grow grey hair. Oh, say, Abrofno, send no musitiano. Say, oh, you pa, who Junior day. A bit says, our Russia president here when you're 42 years. Yes. Oh, the windy, but in age, no. A part what I say. It is Sana Abrofno more day. Omonomotie. Nti Bruni be onyini a show with him and enough from now the nation as a whole. There may be children say, Sir, somebody, and any state to state. Sao ma we knew a part what I say. Because then the Okase, Yenya double lane, 12 lane. Ghana near on no or ye MP, or back at 2 planes say, Ghana you knew her. Yes. Check America for 300 years. Yenya then you knew her. Na America ni ono nya 300 years a won fa won to no ono no yes statue esi ne na so a usukoye bi na se esu enu ro yes enu ro fa sa sika no keka bo ano na fa ma obi o ti se be ekurase on fa nye business yes enu mo no sa ba nipa na wa wuri cha asase wo ono kura no ne sama ni baje yes me pat what yes de omo ye nyina no the late on support because ono ti ase nyo se opasum me pat what you say it is any ma we no mo ye nyina kura no ono support ompe I'm telling you ya wana obi ba ye se o claim se o his excellency the late Atta nua o se kofi koku ayido akotempa with the body of the late Atta na osusu se efunu no kora watu afirim ntina me bisa se efunu no koku ayido se wakotu a wode koye den adie bia nya wode bia untimi ntuma ni nyi especially cops yes me part what you say na me bisa se what benefit with doing na me kire mu say adie bia nya wode bia untimi ntuma ni nyi yes so I don't believe say wakotu yes but it is a propaganda be sanity I don't believe say wakotu say anya Ghana fo a sebe omo se ye adwene ye nkai asema o ma bia no wasa de betimi asi wow good country bia no we ya ban na betena so a 2 years and omo check o yes obo bra 2 years yes intini pa bia ye wo to asase we su a victory start from kwala blem wow unyini wie ansa na wakope yedie wow ba Ghana no ye ma unyini ansa na wakope yedie that is fake enti no man na ejija no America is not like that. UK is not like that. Ya wo to one day. It's a timid chile we di. Afutu ka krebi ad be ma the nation building na we asa. Afutu am de be ma Ghana for no say. We your man peni die. Na so ono kra no ya asomdwe hene. Yes. Say are you the whole ho abekọ ho ya mani dinna ase ye omako bri ye ko bi ase omo bra busua no kura sukuru Ghana fo ni abra nkasa yes I'm telling you yes the able boba no
me metra hanka what did me say ehu because Euradi Nyankopon a failure or the 2 minutes Shagana for answer. Say whatever we like, we should do it. In terms of Namikacho. Yes. Oh yeah. Spiritual thing now. Sanity. Yes. Any gun near bia obey say all solitia or penny be. No penny never try say or count and already be penny never. Yes. It's true. Because Euradi Nyankopon am my Ghana for chances say Ghana for my idea. Most saw most were bread. But this time I have give you the chance. In the spiritual realm. Sanity. It is all coach for. That's will be Waao. Uti. Upunu na ukuna. Bible see with the Exodus 22. What's a Bible? Ubu kronfo kuna udibem. Beautiful no Bible na kind. Kind man evangelist. Medase. Hey. Uti dem your mind also say. Your book kronfo kuna. I am talking about the God idea. Not on mine. Uti. And then am I a mistake no. Yemfa nyamisu emfa nguru o mine no. Say bu nkofo so a be bu innocent people a omu nye bone. Because obu a onye wo dwane no abe cross obi. No ma bo nafra. Bebre asisi am ya mobu even the late Major Mahama omo bu no at the time ambo ebu no kun na bra na onye bone bia. This year just ade we tuma automatically one way a mob be more in the country. Oh, kan ha. Una ye hoot, una say okay. Say brofun so hope brofun na. 20 says 22 verse 2 no. Exodus 22 verse 2. Kan ho. Verse 2. I say if a thief say kromfo found kromfo say breaking up say obu dan and Stephen say that he died. Who did them say no? Say who say kromfo bu dan. Was it say who say owifo na me kan nye kromfo every bubu aha eba be bo Allah me say kan kromfo. If a thief be found breaking up and Stephen that he died, there shall be no blood shed for him. Utie de meka no. Utie de meka no. Yes. Utie de opeso akire no. Opeso akire say. Se uti wei. Na se kromfo be wiawo. Wo be wura wo dem ha. Utie de meka no. Na se wo bu na na wuku na. Nyame misa ni moja e wo tire so bia. Unti turasem nasi. Na umbu no na awu. Uni moja hofo. Okay. Na say uni moja hofo because oba be wiawo. Tie nie yo. Into mampanifo omu wia yen. Enti se nipa nika so wia no. Ti na oba be strike wa. You don't have anything to do. Evangelist champion go at. Hey, ya be awo koro. Reverend, mechi obi o hwe me. Na mechi me am sofo pon baako. Yes. Your friend worldwide evangelical Apostle Lewis. Yes. Obi a mechiao. Yes. Na mechi am nua poke. Yes. O nje be oba be audition. Yes. Mechi am hu kan obi dia ba. Mechi Avia Bible Ministry. Uko Facebook a obi wo ho. Obi for GTV. Obi wo ho. Mechi obi a God bless you na me ka say mob dia se be che kromfo abu na kunu dia. To me ne dia me sere. Mo che na mo fa no police station. Na mine mra ne ni because Bible no na aka no ha se wo che na anya yi but Ghana mra ne dia nyankan. Eno na ma ye ho kire ye no. Ghana mra nyankan because se wo ko che no na wo bu no kunu. Ebia na mmire bi so beto a wo kwa kofa ba bibia na wo de onkoye no bia so. Sa de ne so ba. So bi ko wia na wo ko bunuku na obi nya bi. Enti yava yumedie ni ko na yeye wa ha ansa na atobo the name still remain above for God bless you and stay blessed. Na me ka kire we say subscribe to Paul K TV. Paul K TV audition no etuato nti audition no don't be left out. Don't be left out. Never your friend say sponsorship no mo famra OB4G HTV ye de e beje kuma bi ye ba advert ni nyina ma
na me say ka kire o se awurade be hwewa ma na yeye herbal clinic awurade be hwewa ma na yeye herbal clinic me nua poke akwaje ne de wo boy no no ankasa wadanse die bi obedi one time me say all ba ku be fere de operation no eye me nua poke ho adwuma mo se nyame yodo the whole day ni nyina anko was hey na ne ma na wo muni awurade beji wo ma na yeye eda kumi nko na abenya se no we nyina ono kote de duako Jeff K Johnson wo do duru wa ka kire mo se OB4GHTV na ka se bra na wo ba ho a wo bete ne so OB4GHTV na se bra Jeff K Johnson no ba awurade bejew ama na yeye ko ho na your life will never be the same award de eyebotu yare bibie ha obi afako awurade bejew ama na yeye edakumi obaye ne kama ama aha nam de dwumedie ne be osisi me ne evangelist Steve ena tenase ena ye de mining pensen mu no e bae apagya de eje tuato ko God bless you bye bye.